Assalamu alaikum ardaqlı boş xabar kanalımızın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саябкер чабандастар, биз бүгүн кеңеште турабыз. Ош кеңеш айылынан жакшы келишкен ат сатууга чыгат экен. Сиздерге маалымат жеткирип бөлүшүп өткөнү келдик. Фаркат акеден чыгат. Кандай ат болду? Маалыматына чогуу жолубуз, бизден алыстабаңыздар. Атты байкаңыздар туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай бир чымкыр ат сатууга чыгыптыр. Эми маалыматына чогуу жолубуз. Атты байкаңыздар кандай ат болду, жашы канчада деги эле болгон маалыматты сиздерге жеткирип өтөбүз. Фаркат ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Расул. Ден соолугуңуз жакшы ака? Жакшы, рахмат. Кара ат сатууга коюлду. Кара энчатты койдук сатууга. Энчат. Аттын эми жашы канчада болду бул? Аттын жашы 7де. 7де. 7 жашар. 7 жашар. Породасы кандай аттын? Породасы өзүбүздүн кыргыз жылкы бар. Кыргыз жылкы. Баш кабагы. Казыктар, туяктар таза. Үч туягы экен. Бою канча чыгып болот эми? Бою 1.65ке жакын чыгат. 60 да? 60ка өлчөп алып берет. Нарака буруyorum da arkalarını tartaylıp şimdi kötürük aldığı arkasını görünüzler. At değer okşayıp koyuyor deyip koy. At semiz, at turup kaldı, at çıtırat. At boğu da nilelek. Bastı öyle görse de öpkemiz var. Ne kavaktan. Kayman atı var mı yok bu? Kayman atı yok. Karat öyle. Karat öyle. Ceviçi teride turat hem. Attın hem ulağı büyürü kanday oldu. Büyürün yoldan mesut. Ulağına 100 lira. Büyürgüne koyulgan emez. Ulağı 100 tamay. Taşagan sorunu kırgan emez. Sorunlu kırgan mı? Toy diyem taşagan, maşına diyem taşagan, liboyun erkesi var. Bunda legenda atlardan eken de mi Japalak'ta kengeçte? Bir an Karasu rayon Tolmu'yu, şurada Oş Tolmu'yla tanıktı bak. Tanımalı lat denge? Tanımalı lat. Girip çıkış, katı girip çıkar jiyinga. Ulağına cevap. Ulağına cevap. Ya aravan Tolmu'yu tanıktı. At hazır bavuda tırat dediniz mi? Köp çavap emeğin baydı. Belki cıl olsun götürüp koyun. Cıl olurum görmeli vanda. Kastanlı'da Cıl olup görsat koysa çavanda sana gen. Kara attın basına da atıp bulamaz. Basığını görünüzler. Ne tarafı cıl olup koy? Cıl olurum da görünüzler. Stak çıkamdan dayı. Yaragaya 10 top olur. 10 top giriyor mu? 10 top giriyor. Şu Kılıçka çok dediniz. Kılıçkası yok. Emi attın. Bağısını kança koyasın bağısını? Attı, bu yıl bayan bolgan atçı. Açtığında belirlenmesin. Çakçakçağa belirledi öyle. İşte gün gömüne köle köle. Bilet. Yol atkanlar bu sonra bilet düşerdi. Akaratlarlar. Tanımalılar. Tanımalı. Attı $7.000'dayız. $7.000. $7.000. Ulağını elden sürüştürüp alsa buladı kendinde. Gelip salıp verip çağıp verip alıverek. Sorunlu kırgan. Daha salıp ziyinde alıverek. Şimdi naraka arkalarını 500 atın arasında teylek gen gibi. 500 atla cevap veririz. Zölle teylek. 170'ine en tengene, 160'ine en tengene. Bir boyun tengene oldu. At kaytpayt denge? Kaytpayt. Emi kaysıl nomerlerмен байланышат bu kara ulağı tam ayak izleyenler. Nomerleri de aytetseniz. Nomer WhatsApp Telegram men numarımda 559. Plus 996 559 menen 94 00 27. 94 00 27 nomeri menen байланышасыздар. Atты gördüğünüzler tuğanlar. Ulağı tam ayak izleyenler iyisi menen байланышабыздар. Biz ушуну менен чыгалышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Болгондой эле азыр көрсөтүп койдук. Семиздеген